Mweru TV rukiriro ngirudhongi rukiriro katharwa turi na mbere kwa tukiona kanya gautimana kiri mubango wetu waturingeme rukiriro egarwa turi na mbere kwigua tukirikanaga kengo turi na mbere kwa tukumurika mantu mwanya bura mugongo thiete na mbere na kinya mantu mange kathumba irintu ye 10 mweru muwanje mwanka 2025 watene nari tukumenyitha bura kuri muno kiri metha yetu ya ndeto kawethera bambetega ni family nazo kimathi atu inambere kwa tukiwatanagira kuma akagite aka mwakiro mabwega thenya chiongwa chitha ndeni ya mubango uyu chetu tugachambiria kagitani aka agatwambirie na ikone na mutongoro mugongo President William Samoei Ruto arethiritwo akinambere kwigua kibu magiri na muthuro munene kwariria makarika mara methiritwo makinambere kwa makiumagira anthiguruni ya Kenya kwa rita ya mbere buru kuma maandamano ma muwanja makwina mbere kwa makiruthikaga araisi na thie nambere kwa kiugatiitigiria nthiguru ino ithi nambere kwa kiragaragagwa na ntubana muno atongoria bagi siasa na araisi athiritwo akinambere kwa kiruta Kenya mawatho kiri askari barabaka inambere kwa bakiwata wa bakinyangi intubia mwingi inambere kwa bakiraragwa maguru agu na nyuma niwe bakagira wa bishibitari na kotini neno ntubura bwethe tubukina mbere kwa bokiaragirwo muno Kenya mitandaoni na mwingi kuruta Kenya maoni mwanya mayenie na ntubu mwandiki wetu wa Jeff wagituma no gutuambiria na ripoti ino. Tuache ukabila, tuache chuki, tuache kiburi, tuache madharau. Sisi wote ni wa Kenya. We are all Kenyans. Na hakuna Mkenya bora kuliko mwenzake. Sisi wote ni wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Tumekubaliana? Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Kwenda choma biashara ya ule. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, mtu yeyote ambaye anaenda kupiga polisi, mtu yeyote anaenda kuvamia police station, that is a declaration of war in the Republic of Kenya. It is not acceptable. Sijui kama tunaelewana my friends. No, enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. I will protect property ya wananchi wa Kenya. Maisha ya wananchi wa Kenya, biashara ya wananchi wa Kenya. It is the responsibility of the government of Kenya, which I lead, that is going to make sure hii vita ya kuharibu mali na kuchoma biashara ya watu itakoma. It must stop. Sijui kama tunaelewana. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. Sasa mimi naulize watu wa hapa Kilimani. Nyumba tunajenga kama hii. Ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wachome. Surely. Ni nchi tunajenga ama ni nchi tunabomoa? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hapana, that will not go on. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Sijui kama tunaelewana my friends. Hapana, hii kuchoma mali ya wananchi itakoma. Mwananchi anahangaika miaka nyingi kutengeneza biashara yake. Mwananchi anapanga mambo yake. Alafu mtu mwanasiasa, mtu mjinga anakuja anapanga maandamano, anapanga fujo, mali ya mwananchi inaharibika, alafu wanatuambia ni siasa. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni siasa? Na kama wako na mpango, si tukutane 2027. Tuache ukabila.
Ega nwarira nio meario ya wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi yethiritwe kithina mbere kwikimenagerwa meario yake kuga ati gicigo bunge gya Southern gitiumba kukiruta waziri maybe wa urimi na araindi and tuno chithiritwe kina mbere kwikimenagerwa ni atongore mwanya kira wa Kiraitu ka kwigwe mutongoria mwega wigwa kurite siasa atongore Kathumba bara bauma kwigwa bagetiga wobichini kiumagaruka siasani no mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni nawe na ripoti ino. Charles Mutweri noro kumereria matagite kia mumbungo wa Buri na ukiririte Kiraitu Murungi nikira kuwa mearie keru arue kuwa Meru itiona muntu akunenkerwa giti kia CS ni urongo buru. Kiraitu araugire uga imenti muno side imenti batu tutina mutongeria uto umba gukira kana uti muntu urakura umba kwa mutongeria aja Meru kiuria kira tunakio kiri mutongeria wetu Kiraitu ni atia turi muri atiri uwe Kiraitu igitarira wa savire thirikari ne kana tukwete kana tutongeretie miaka tukwete giti kiu miaka 35 no wombere gukuria umba kuga ucio nwe mutongeri umba kutho no gwatire njara na ugo ina kiama giaku kia mbasi riu kuga ati uti muntu urio umba kwa mutongeria ri kiama kiu giaku gigarungika muntu rutere rurwa imenti kulukia kiaria Mutweri na wete Babakari ya mbeu mbethe ibareanete na siasa cia mpatho buru a kaunti-ini ya Meru. Tu siasa cia ukabira itwarekanire acio ndukietha iji batu tutije ukabira mantu ja tribal bajo tuije Meru imwe na Meru ino yo tukwenda so batu tumbo twathurana antu imenti ba tigania kana igembe no ntu batu twaguranire tuthoma skuru imwe twinde turi antu bamwe batu turi antu babethi tutegenia atongeria bara batutongeria nikenda tukomba kuba gwata njara nawe akirikia ariua mwana wetu CS Muga batu antu babethi tumarire twama tukagintu kingi tweta kimbi twenga na polisi twalingwatia ngasi Kenya msima bara babatikire kuandikirwa mwana kana muntu umwe ibatu Meru kwa ubatu tutumba gukira tuona gitikira gikenda kujukwa nte kumeiba bakwenda kujukwa indi tukumenya no kwenda utunywa turuga atiri igitare uhuru itwae kanya na itwari na CS bairi thaiti thai atongeria betu MP na senator bana uchore na president ri atubatiri kutho tuna gitike mo kana bibatiri kuongerwa bikabi thatu turuga atiri Meru nene na atongerwa etinde kia CS Muga gigeta kira tugagikaria no toka ajukia na batu turuga antu babethi tunathiri na tutekwenda bo tugeria no ntu bambiria gwita gistike uge CS Muga ikwenda tuchogia kairi street ine na tutekwenda choka street ine kairi na nduga bumire tariki 10 iro tukambiria micemania yetu ya kiama gia PNU ikambiri cioro ejeruire riu ithirire makutano ntariki 11 na ntariki 12 tukethwa twina tukaribishira ingo yetu bana mugeni wetu Fred Matiang'i. Ripotera Meru TV kuma Buri mbita wa Mwende wa Laibuni. Manija wa gicigo bunge gya Tigania East Alfred Mwiri Kiranga nethiritwe kina mbere kuika thango ichia thina mbere cha mujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru wa Buri arethiritwe gikiuga ati ngwichi yake ichithiritwe ikionekana kona chionde cha gicigo bunge kima na muno nkorokia kina mbere kuika rutingo bwake bura bwithiritwe buki tethagiria mukari kwa gicigo bunge giki mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja nawe na ripoti ino. Mheshimiwa Mpuru akaria kiumba kithirikari Ruto alumite na akaluma akamunta na ndwara lakini tukwira boringire Mpuru kura bamutumire ta kuromba into kiriu kwi barabara ira twine mulika Mheshimiwa Mpuru na mirombeta na ingwitika thayire advertised yethetira advertised process ine ekuma mulika yetara junction ikaena mamukorone ikaena makirumone tibukorone ikaena makirumone yeta mwake aturangage yeta mukothima Mheshimiwa Mpuru na miromberete lami ukiakwa iliere kuna tene anjire wekura lami ire na mwaka ikinya TV-ine ende muntu otiania areto kuma mikindori akaina mamulika akaina mamukothima achoka na atura TV-ine aiteria kuna te atura mikindori renge atakinya teri ketha lami isieta atia siekirwa into bibionde ikiruto bire maketiera kona emulika iromberi milioni wanuite ke thirikari ya Ruto na ire advertise netete kunenkanirwo very soon yanjire wakwa kuma ke Ruto milioni wanuite maketie mikindori ekoro ibaturire thoko thai benda ire njirene beterete maketie bithwa thai thoko era ni kubithwa na ya milioni 320 kenda omba kubithwa na rantu betu bona kwenda irito
titi ya ira tukuria mikindori mheshimiwa Mporo amiromberete milioni yana cia waka osteos thai turari na antu Batharaka University antu ara kwita wakonju na ara ofisi ya chief wetu iri mheshimiwa na kwenda kureta university no na mbeca ira abangita wakacio abangita ciuma kikindi kino ntu imuturi wa itiara no no Batharaka amuringa ndike ni araruta mbeca university yakwa tukia kulwa marua retu go one term ekurubara toturirie thoko pa tukwenda irinto njirene tutiona ko baikia no ntuthoko ereke akureka wakwa ruari tukwama ekurubeto baria njirene na batichoka thoko no ntuthoko orende imarinya ibaninya enjiko bationa kwenderia tulwama mwanka 2027 tutona bakubithia tugiakua one term ona barabara hiyo kuona ona thoko ere mulika ona Mbi University byonthe biwita utibyo tona na tu no tuturi antu baba ume itugumenya Ruto atingwa 2025 itugumenya atingwa 2026 para bakwendra mwenga ketha ba mwenga ba mwenga 2020 mbivyo toke akuya ruare tukamama tugwaka turie kiriwa mwanka 2027 nkileo kakuthungutha tuthunguthe tuthukia ore kambure kiuria antu atua wantamu ruare la mission the sietare atugendelea kwa tutamu 2027 yakinya kila chioka uthungutha tukathungutha ri twithira turitikana twithira tumei ombonieni twethira tumei ombonieni twethira tumei ombonieni Iboiga nuntubo riboti ino nyuma ya maandamano ma muwanja kwa makiro kiumia hiki na kuonekana mathukange kalumba marama ithiritwo makinambere kwa makiu magira ndi seneta wa Meru Kadhuri Murungi ithiritwo kinambere kwa Kibu Magiri na kumeneria maandamano mama na ara ithiritwe akiuga Marai na Wamba na Winyangia na gutina maandamano tama na ara nkurukia ithiritwe akiuga iboiga kagita ka maandamano ntubagatigera ati kwina thiri na gutina Winyange tobo koyerwa Jeff wagetuma no tubangirite riboti ino kwithiritwe kwina maandamano ntuku ijiri tariki 25 kiume mweri wa June na then mandiri kurai na sabasaba ndi kucommemorate sabasaba na kiri demonstrations ira tumbite kuona itiguthoro igita bwega kuringana na ora sheria ikuga batumiru tutitwire kwithirwa twina ntetwera nkuone gita na mbere kuthukia property cia antu baria pejite miru nikenda bagatutethia muno gutethia na betu kwandikwa katiba yetu ya Kenya chapter 4 ira ina Bill of Rights article 37 niete a Kenya rutha rwa assemble rwa demonstrate rwa picket na wiki petitions onara bakwenda na otemo Kenya origere twe kuthithia mantu jau jonthe kinyoga enda kuandamana every day for 365 days no itikiritwe na egwe uthithie maandamano kuringana na ora sheria kuga itutige kuthukia into bio tubira twina bio na Meru ni turekeri mono nontu nayo Meru tiguntu kwandwa twaragia mantu jetu ethere kura tuga tutiringira muntu fulani nontu tutikumwenda kura yetu ni oyaragia na tukaringira muntu ungi maandamano ija megaragia na bobona kura ntu babutonyera ki maandamano Gen Z's inkwenda bumara bukiaragia mono ura bwenda gutethwa na twina forum nyingi tukiuga gaturenda MBCD nembugite personally ndi seneta wenu wa Meru ndi tayari twenginjaneni twarieni ndirugire actually the best way forward ni kuthithia twina leadership Kenya ya na babethi antu babethi right from the sub-location level mwanka location mwanka ward mwanka sub-county kana constituency na county mzima tumenye tuenda kwaria kana youth bethoro be na issues baita manzo kuma mashinani ya Kenya at the county level ibao tubati kwenja nabo nikenda tumbo kumenya challenges iririo na thina iririo nikenda tumbo tatua maandamano jatithuki na ijamega je peaceful Kariba Kirundi na ara wadi ya mukothi mebethiritwe bakibu Magiri na kuthetani Kinyamara kia wagi bwa stima na ara bethiritwe bakioroteria biara mujumbe wa Nterino Mheshimiwa Gitonga Murugara bakiuga ati stima nithiritwe gitwika mpanga na kinyaba kiuga ati ubichichia untu kuna kinyama chukuru na
biashara itikuthi bwega nonto bwa gutiwa nyuma ke uthi na mbere. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nawe na riboti ino. Agari bakirundi riri wandinia mukothi miba kuthatikira bakugiwagi bamenya mastima arabakiaria baugite amana kwithora bari na ofisi cia thirikari cukuru wa mana cibitari guntuko koko wata utungata Kenyamara na Kenya biashara ikiringikana na nonto bakwaga stima. Kirundi ukaragita rira aya muno ete stima na Kirundi ni endi kuota ya mbio ya thiite location ara Njinji Gitongo Murugara aumite nonto ni location yake na in fact Kirundi yena kambi ya polisi yena chukuru secondary yena primary na institution tainu itena stima ntikuona tukiendelea bwaga na mugongo tikurote na kithomo agata nimbi ikwenja nukono mareru makali nonto ukaikwenja chiringi gana ukamata na wiki chiringi 150 ero tikona kiongo ko stima gana mairi tukaithire tukona kwina simtari kwina thoko kwina kambi chukuru primary twenio aga twina secondary na kana makanisa no tie stima ndero mbara wikire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigera na kubondokera ntere ino ko baitega mwino bogite kwa myanga kathomba wabo Gitonga no aturiganirwe twire tukuyeru ni raga kube kwa aturi batira araya muno tukare chacha wa bai munene otibunge tumba kuga nago wakara ko ya Kirundi njoke me ya Kirundi ya stima na stima Gitonga no kimenya aga igo akuro kizonda kuro thiti kweli wena kirie mbega na tukuthikira antu ukibera kandu kwenda ngaba lakini gwaku nore metikoro stima ukaomba au akuongo kuma ukaomba hata muje wa mtoro ngatakomba kuruza muji waku Murugara gwatwirire kumba na ndola kurungira mwanka karambani kurunga mwanka Kirundi watiga simitari ara watutigera ara to wakerendi yane ya mwanka kwata stima etongere kwata nerenge wego nonto Murugara otwage tuo na chibo na ratwe na chibo na ndikolongwa watu akage tuo gatwa origire stima yetu kamina na monko bedia bua nambi itukurira na kiriro kinene muno tuona kana Kirundi yomba kuona stima na mukaji wonde wa Kirundi na kuigua kiriro weku na itogeretie kuria thirikari sana na this time ngwitigia batu thikiria kuma wandia mukothi magecigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka Mbeta Ndagara Waiguna Bwega na bikundi mwanya kuma wadia njia na aregembe gatagatibe thitu bakigunika na iti na kinyamare mama ukomborithania kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa utongore wa MCA wa Mwendali na ara bethiritwe bakiuga iti bibi na mane mama bikaina mbere kwa bikibatethagirie bantu anene muno kiri uthi na mbere bwago na ara mweshimiwa uyo kana mujumbe MCA uyo wago ethiritwe akiawera ne bakuba watia na kubatetheria kiri mirandi mwanya ya uthi na mbere. Mwandiki wetu wa Ndeto Murithi Waba nawe na riboti ino. Gikundi kimwe kia gikanisa kuma rutenero muringene ndene ya Jiaward ni gitethekete na tent inene iria bakethero bagitumagira ni untu bwa kwita ngugi ciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo gikundi ki githetheretwe ni MC wa rutela ruru urawizikene ya Mwenda Ali na nowe munini wa speaker ndene ya Meru County na rikiti kuga ati we na citaniritie nikenda komba gukiri kundi na ningi antu bara bati kundi ne bomba kutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine Rwario kubareterete tenti ya 50 na tukumba kuba tenti yu na tuva itegiu na matoyo ndere kumbekana no tuko ina ngwatanero oinde MC ondia na gavana wetu mutumonto etingia na hii program ile tuambiritisha kwa empower tuwetu na mashinani na tengira ndari mbayo twaerenya kundikia mbayo mazingira tuwire yo impangilio ile twena yo kwa empower wantu mashinani na twadhiria kwa yana tent no tutugeta kwa kundikia tent side ambayo side murgene kundikia kilune tubaya na kinjike mutine
tuwire program ire ngi niyo tuyite niyo ne kwa na check table banking program niyo twameanjiria kiume kimwe kuma tai ikudibije muri bikite request kwa kwenda kwa ngori sheria kwa kwenda kwa ngugu cia kuredia kwa machine shira cia kuhachi kwa kwenda kwa machine tulato kurambe ngare na program hiyo ndio tukaendelea na shushe kwa watu wetu mashinani so duare ntuku kuirwa kikeno ndo ikundi gitari attend duare tu attend na membe ba wiri tu sana Kumibila tuendelee kwa thirikari ya ngavana Mutuma twethingia support tukona nao ciumanĩria mũno na ngo irakuendelea nacio. Amemba bagikundi kibakiaria ni bacoketie nkatho iningi muno kiri MC wao Mwendali nuntu bakubarikana kubagike tenti iji amwe na ite ngucokeria thirikari ya ngavana ndithingia nkatho bena MC wetu Wanjia Hond nuntu boturetera tenti tukuibwea nuntu patenti batureterete ibwea ba empower wa mama na tentira bato arware kanisa neye kana kire kundike kyanji KMC Kangons Kingdom Manifestation Church no ntumo kwa muno bathithia na ibwea twetana mbere kurombera thirikari ye tukiya kuoya kanya kakura tenti tukiya kanya kalaya muno kana inya tukarea kura kwa uo kumi gucokere Murungu no tukwa utunankera mwecimiwa wetu no tuno tumite twithira twinio Andi baugite into bibika batethia anene nuntu bakureta mbeca gikundi-ini giki na bombe guciukiria aturetere tenti yetu wa mama ikumenya tenti rira tureyo komborwa tukoya mbira cietu twaika akaunti-ini na twaika akaunti-ini tukaritithia cia ngui na ikundi kietu kiaitana mbere no tukwa mwathani batu tuliwa na paturi mwenda ali na ngavana wetu Mutuma twethingia terwa ni teni bila naito kwenda kwariria anto baba bakureta chochezi bakabwithia maandamano pato tumera ndaka imbite kubwithia maandamano itobera bakireki taini tara maendeleo na muthiuyu tete Mwendali bena Mutuma twethingia Meru County teni bila mbure Murithi wa banki reportera Meru TV kuma jamirigone ya Igembe ndia Igembe Central. Ibwega nuntu bwa riboti inu murithi waba riboti na njira yenkinyaniru na riboti inu gatukinya muthigo maratu kubangirite kiri metha yetu ya ndeto utikathi kuraya nyuma akagita gate thaungu chokera kengo tukerwa tukimurikaga mara mekiritwe na ukorerwa rangi ndeni ya mangathiti guko ni Meru TV.